Kiroko kia umuthi gicigo-ini kia Bonge kaunti-ini ya Mombatha ni kwe ndugamano itumukire gatagati-ini ka endia a muguka na thigari cia kanjo cia kaunti ino. Uu ni thutha wa ngari iria kuingiragia muguka kuma kaunti-ini ya Embu irigiriirio kuingira thoko-ini ya Kongowea nao endia aria megwetereire na hiki kinene makanwo ni marakara na guikaniria miario na borithi cia kanjo. Gari yote ya muguka yanaelekea pwani. Kwani pwani peke yake ndio kuna watu wa kutafuna miraa na muguka. Maeneo mengine hii haimaliziki hapa. Hata mazungumzo yakaenda vipi, intimidation will not work. You can take away everything, strip everything, but you will never ever strip our dignity from us. Ndagika nini thutha wa matereba kugia na mweke wa kuingiria muguka ucio thoko-ini, kiria gicokire kurumirira ni bara iria itanamenyeka kihumo kiayo, undu uria ningi ucungireirie muingi kuigirira ndira cia ndege. Biashara tuchukue kama biashara ile ingine na tuweze kuifanya kwa heshima. Tena tunashukuru manake haitakuwa inakuja kwa wingi, imwagwe mpaka ionekane kama takataka. Aguri na endia a muguka mwena uyu ona kuri uguo ni makomithitie thigari cia kanjo magitariria ati mararumirira watho wa igoti na uguo matibataire gukorwo makihahithio. Ona kuri uguo aria mararuta wendia wa muguka kaunti ino maugite ni mehariirie kurutithania wira na thigari cia kanjo na njira ya uigiririki, magitariria gutikoretwo na uthu o wothe gatagati-ini kao. Kutoka nisaliwa tulikuwa tunakula muguka huko, hakuna ambaye imeharibu. Muguka ni kitu ya maana bwana. Kukula, kukunywa, kulala ni muguka. Kusoma ni muguka. Mimi mwenyewe nimesoma na muguka. Nakuo kaunti-ini ya Embu arimi marokire migunda-ini yao kugetha muguka kuria magathiriirie itua ria igoti ria muthenya wa ira ria kurugamia kwa ihinda watho uria uragathikitwo kaunti-ini 3 cia gicua-ini wa kurugamia thuguri ya muguka. Arimi aya maugite mari na mwihoko ni gukugia na kihonia gia gutura hindi ya mucemanio uria uthaganitio kiumia giukite ni president na magavana a kaunti iria ihutitio ni ndugamano iyo. Kwi andu marai makomba maybe maroni na marai expected kuliva na biashara hizo ciao. Kwi andu marai meranira nginya masukuru ri kuvira maybe fees cia ciana ciao. Ningeomba siku hiyo ya mkutano tukifika tubebe box ya muguka na tupatie president pale pia akule, tumuone vile ata react, ndo ajue hii athari ya muguka si mchezo. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.